Abatura aha mwaro gwa Rwenshama aha nyanja ya Lake Edward omurka gwa Rwenshama Fishing Village omugombora ya Bwambara district ya Rukunziri nibashabe simbere hantebe zitari zimwe na zimwe kubijuka bakabasyohereza ubatwire bacenere abatura ba umuhandijo babene betombi trabebembezi ahabo tabafaho nyowe ikigenderwa cyane kugira ngo ababa kwasi frada bera bari mu mujyajono jimwezi na president na Katebire na Venerable Paula batukorera ikintu cy'enyamishwa mu twerwe bitugeye akashashurwe bakakiza mu uwa abakamureba nk'ekembwe haji ikintu cyo kikashasha munonga twerwe bintu byanje kujora mu bizarwe yarucika kokanye kuri amagusha ngira nti abembezi bitwarabeho bibara dukorera nuko kureba mukabana bitu aho twese turashoma bazima batero byo babonene abatura mcwekeki nibajyango buhereza uburumwa amashomero amarwaro hamwe n'ibindi birkubi nkayolandinga mbacho kugira ngo batubonere sangudo amagwajiro amashomero amagwajiro n'amashomero n'angudo twazo kubonabona kwegwanaho gavumenti tiyatwera mwetandishira ngo abebembezi bitabarungi babagire babase kutijuka nk'abashohi aho kwatubona bwine munonga omukushaka kwitu ombindi ebrukuba maraho bisinje no kukomera bine wabo abarukwatwa hanyanja muri Kasese kandi ubwo umurukunjiri harimwe bihome abantu abakwatira mu nyanja babatwara mu district ya Kati kandi urugungiro twine prison twine court twine buri cyo nacyo ni nyenda babarabiremo bakigambeho Anderson Charles Katebire wabiriho chairman w'intebe ya katano abwarukunjiri kandi orkwene ntebe niyemwe ashoboye kwara kuza kutereza ebitari kugenda je administrative units town councils na one sub county kandi kwihanturwaho kine babeba batiro mu nkora mweno muyecho nza kukuratira kugira ngo azejo muyejo Rwenshama na Ekerumu muri ngongo gumwe Honorable Mayor Paula Turiyakayo Kebirungi oyisimbira hantebe myishenjero kazi abaraganise kubashakiraje nko kubarukwenda ekinde kibangambira no kugira ngo barenda obwato obwa inje ebimpane binte bimwe nkwatanisize n'abandi bebembezi okuleba kutwaza kuyamba abanyarweshama okugira ngo tubatungire obwato obwa engine na LC5 chairperson aha turaza kubashakira mu government ya rwagati okugira ngo turebe kutwabasa kubatungira obwato obwa engine abarkwene ntebe myishenjero nibagumza muno kuronda ubushagici omushweka bihanga bitari bumwe na bumwe abataka bari bacwise vitamino ngo tarakozire tabakumukombya amakuru agagasha kwa Robert Mugabe ahabwa Tayari West omuru Rukunjiri.